presentar Luca. La Pantera Rosa i l'Inspector Clouseau, un duet únic, un felí discret i divertit i un detectiu decidit. Encara que una mica despistat. Avui, els alumnes de 5è es conviden a un món ple d'humor i enigmes. I molta originalitat. Amb ells res no és el que sembla, però tot és per riure i gaudir. Gaudiu del rosa. Gaudiu de la Pantera Rosa i l'Inspector Clouseau. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'll get you too. Another one bites.